Rainbow Mizo Channel clear tu te sibai ule December ni riat alo ni tarang maya hun arala kum avaya kum alo tam ve tiala boy rengin kan hun le ni te kan mang liam thin ani hi US election thu boy kalzel hi lo thir zui le phot mai teang Trump attorney Rudy Giuliani chuan COVID-19 avei chungchanga Twitter lama thu aron Twitter min follow tu tele katana tong try tu zong ta chunga lom thu kasoya tuna chuan ka tha enkol na thatak kadong mek bok ani atia rang takin kadam levat ka beisaya engkim kan kalpui tlang le vek don ani atibok Giuliani hi tuna hi chuan adin mun athain ngai tom ani lawa akum au patoa ngai tu antamin US mi pui Donald Trump thop tu ten antrong trai pui na salea chu wang chu nge ni ataksa har satna engma anei lawani ti afa ten an soibok heti rolin hetianga hri aveiti muchua ani wang hian Georgia State Roy to roll ho Senator le representative ta chu hearing an nei ho wangin khungkhran an ni mai thaibok Rudy Giuliani hian hri avei ve chungchanga hian soi atam hle maya Trump supporter te chuan lefty so thilti ani antia tiluina in engtiglai mokhan akai ngeina turin tuemo hayarin hri hi an kai tir lui ani antia Instagram le Facebook lama anin hialna sahlea legal fight an nei meka hian Donald Trump aya da that ngai jok chu Rudy Giuliani hi ania englai puwa injui le abul nai te a thut pui rang thin attorney Jenna Ellis chuan hri hi akai velova khoi muna po an injui dun thinani ma se Jenna Ellis hi him takin awm lain legal team kai hroi tu le senior ber amatong tu ber chu democrat te hian nok anti wangin danang thapa khungkhran ani theinan hri hi an kai tir luiani antia democrat thlop tulamte ero chuan legal fight in kalpui mek hi chutiangin beilet thama an ngai lawa media te point an focus lo cheu ani hi anti ve boka Trump supporter lam hi chuan democrat tana lomom tur thil thleng awm zeu chuan mainstream media ten anron cover vat thin ma se thu boi kal dan le thil diklo awm dan te lawsuit chungchang te hi mipuin hrelo se an duwa wangin an hoisanani ma se media lian tak takin an cover zoi wangin mainstream media te hi kan en ngai to lo antia Rudy Giuliani hi tuemo hayarin hri hi an veitira ama big hi an kai tir chapa an putlat thung USA in hialna thar ania Donald Trump afanu Ivanka Trump chuan hetiang lam chu soi ahun rilawa muanom takin legal fight hi ibayang utiin aron thel dai tadewa mase Twitter le social network tamtaka anin puna hi mutur om zeu rang tho ani Trump supporter ten democrat tho an puna hi enge in ngai dan comment lama in lo sei vedonia tlem han thir ko lokila democrat hian US mi hausa ho khu an lama an nu khom veka big tech kanti ho Twitter te Facebook le social network lian ho te anei tu te khu an lam tanga an siam zel nin ashriata US mainstream media hantluk deuh thuak tu One American News le Newsmax 10 Dominion Flip dan fact check an ne tanga an thil mu dan an puan thlangin Twitter chuan hei hi thu dik lawani thu bel chian dol lawani tin an dispute ta mak mai President Donald Trump chuan news agency hranga ni zanda rukvel khan thu asoya tuna tanga ni reivak lawa hian big things thilian tham tak alo thleng done tin apuang tarup mai enge ni asoi fia zui lo nin news agency lamte hian ansoya eng thilian tham nge thleng tur hi ti hi comment lama anin rin siak na salebok heng Rudy Giuliani hrivei chungchang le President Donald Trump thu sai hian USDT alu ngal viau maya thilian tham tak lo thleng tur chu eng tak niang mo anti deu ani he thu asoi zomna hian thu dangdai asoya Rudy Giuliani hri akai chungchang le Sydney Powell crack and lawsuit nol ani thu asoi bok hei wang hian enge atiang ti hi
thutluk na fel tak asiam ani mai thaya lo thlir le zel photila thren khat chuan martial law apuang don ani andringa thren khatin ai nuk dok to mai don aniang anti boka ma se Twitter lama athu phauchua engkima hian in nu dona lam ala hoilawa amak parang kachak kanti thin Jared Kushner chuan voi thumna atan Georgia chuan ichak lo leta avoi lina hi engtin nge ni don tin thu alo tweet ve boka hei hi mitam tak chuan Donald Trump hi martial law puang turin anorna aniang tin an ngaya afanu Ivanka Trump chuan US Independence Day anlom apianga antlo thinle program anman thinna mun Mount Rushmore antlo truma Donald Trump thalak le President Lim pakhat ai o chia adinglai thalak cameraman ten anlak fu chu aron tweet boka hetiang chia thalak hi thilmak danglam tak ani tin aposa US mi tamtakin comment lama ansoi selna sa chuti rolin tamtak chuan heng mi chuanom ta jinga langpha khophian nena achanga US zero puitakin akai khroile donani antibok ti chuan President Donald Trump hian engthil lian thamnge lo thleng dona ti hi longai changzel phot mayang tin Trump hian legal team ta chuan Georgia hian full audit turin antia Ken Starr in investigation unlock nol ania hei hi US dan pui palsut na lian tak ani atia Ken Starr investigation hian an mu dan chuan vote share sualemo diglo taka vote dalu hi sangni zanga paruk awma kumtlinglo register singruk sangruk zani somli le pariat awmboka in register silawa vote thak veringot sangni zali somni pathum anomboka an address post office address ziak dai hi sangkhat somli le pathum anom lea register hun hontolo nuwa in register tlai vote thak an phalsak sangli zakwa somni paruk anoma vote thak ma thito mi singkhat zathum somle panga anom boka state dangami vote chirtel zathum somkwale pariat awma national COA file an address nget thak thleng tho ho ani berang chu mi singkhat sanga zasari anom boka Georgia state omtolo pem chuak to vote thak mi singli zani samsari le pakwalai anom bok niin an reporta ma se hei hi Georgia state governor court le secretary of state ten an nol niin puan ani boka mainstream media ten Trump le anupui Melania Trump te anin trendon tile campaign laya a hroi thin kha Melania Trump angtak midang sunglass lian tak buntirin a hroi thin ani tin an pu kha adiklauti alang chiang hlea White House Christmas decoration moi tak mai ma heng te hi kanchung ko ta nani kanin mangaya zalenna kan ngai na boka kanchung ko hi kan limani tin Twitter lama Melania Trump hian aron phauchuaka tin Georgia state runoff Loeffler campaign puin Valdosta anupa hian ankala Melania Trump hian thu asoya nena kanchang ngai dona ni tinin chulam pan chuan kankal zel dona ni kapasal hi American pasal thra ania America democracy venghim tur hian theitopin kan beizelang Middle East muanna athen te hi America mi puiten in hu mai lawa mi pui hetizat in chuasana in lo kalawang hian kan loma in out thom hi kan tan chakna ania kan beiho zeldon nia tin a soibok Donald Trump chuan Trump campaign chuan signature audit turin Georgia hian kan ngena ma se avai thumnan signature audit lo bokin vote an chiar lea heng governor le secretary te hian cheng engzange hetianga minti khotlai tur hian sum andon tin asoya Georgia state media lian berjingami AJC Atlanta News now chuan avoi thumna tan vote chiarnon na Georgia state Joe Biden achak zokani ti Secretary of State in apuanga thotran ni khan result hi Secretary of State office in anem heta ni tin antar langa Georgia Secretary of State chuan press conference danang takin vote chiarnon ania avoi thumna po engma thil in thak danglam aomlo Joe Biden chu achaknon le ani ati
Fulton County a hian Biden chu vote singkhat sangkhat zasari somsari pakoin Donald Trump a in vote amunem zoka tuna vote thiar thatna hian vote zariat somkwa pakhatin aninkar hi azim sot ani atia Georgia State Media AJC hian an soizel danin hei hi an muchuak ani si chuan vote certified hi affair lawani antia achan chu Fulton County a remote vote diglo zariat somkwa pakhat an muchua chuan Georgia hi mixing tamna ania county tina vote hetizat vel hi diglo lawm ta se awa in vote nuai nga singhi sanga vel vote diglo aum thayania hetia uncertified lesi ani chuan vote chiarnon na hi thil tangkai lo le om zenei lawani tin an chua hetiang aya tamdai po county danga aum thai boka Donald Trump hi vote tam takin Georgia hian achak jok thayani antibok AJC hian Fulton County Board of Election Chairwoman Mary Carol Coney chuan zirtopni khan standard sang jok an mamo thule chutianga vote chiar chu anilo na sa nia ahriat thu asoya Secretary of State Office point mason kanngaya election kalpuidan mangle harsatna dang lola omle thailaka po kanin ven angai to ni ti asoibok ani antia Deputy Secretary of State Jordan Funds point management team tepo thak kwal angaya professional kanlaklu angaya ni tin asoiboka mase hetianga ansoi chunghian Trump campaign team 10 anbei cyber ti hlotlin saklovin result break phana tur aum reng chungin Georgia result hi annem ngetluya state pumpuya county zongjang ennon masakvek angai jokani antibok Georgia an state media ho hian hetiang deuwek hian an soilhom ani inrini kalta khan Trump legal team challenge na Trenkhat federal court in anola thotani khan federal court vek hian adangpo anolea president support to te an thinrima public square an pungkhoma boina achua ahlomani antia Secretary of State kai hroina hnuaya investigation nei ania case jani samnga vel thil fello an muchuak boka mase Secretary of State hian state pum tidanglam thei khop thil engma an muchuak lautin press conference a asoyani Georgia Republican Senator Paliten tholeni voina hian special session kauturin ama khan petition an theluta mase Governor Brian Kemp le Lieutenant Governor Geoff Duncan tachuan Georgia local anitin annol sakbok ani antia hai mai hi anilawa Secretary of State hian Georgia Bureau of Investigation mi somni pathum an roidon ti an puanga engkim muchua ani nuwa Secretary Office lamin am pompui le silawa chuchu governorin alo pompui boka result hi annem ngeta an kaltlang tirlaunan Republican Senator 10 ma an lamek niin an soibok ani hetiang hi Georgia State Media lianten an puandan ania mipui thinrim asau sang lein an soibok ani enga tinge US Supreme Court hi an va thlenpui harto ve ti zona kha atam khop maya thlenpui chu an tumna sakhop maya State Court Democrat President 10 an appoint Judge Hovin anti khotlai charchar ani kan soi photo ngin State Court in thutluk na mumal tak asiam malo chuan US Supreme Court a direct in thu boy hi an kalpui thei silawa tuna hian Texas Senator Ted Cruz chuan US Supreme Court nena an case lamai turin adil le meka ama adil khan US Highest Court US Supreme Court hian an nola achan chu State Court ten thu an la po chalo wang ani tichuan nimin December ni sari thotani khan Ted Cruz hian US Supreme Court a hian constitutional challenge asiam le tangata hei hi Pennsylvania State thu boy chungchanga ania US in thlan thu boy hi election a thil fello lian tak awmani chuan US Supreme Court hian State Supreme Court le court dangte overruling an thu boy alak sak thayani tin Pennsylvania thu boy hi US Constitution in asoyangin Supreme Court in alangai turani atia Pennsylvania thu boy nen hian athelut ngal ani
US Supreme Court Judge le Pennsylvania Big Viltura ama an lo ruat to Samuel Alito chuan US Supreme Court chuan he thu boi hi laturin kanin peireng ani atia ma se boina omle don ani mela Pennsylvania State Supreme Court chuan Act 73 the law central to the case tranchanin State Court in thu a final vek main US Supreme Court in anthu boi alak chuan state dan kal ania US Constitution hian state te dan bo chiat arem tilawa Ted Cruz thu thlena atran chan hi state dan palzu tura thu nei na lam akok lawani tin thu chu an siama ti chuan US Supreme Court in appending le ridon ni in soi awm ta ka wangin Republican senator le congressman te anlungoi thei talo nimin thotan nit lai to taka khan house member senator le congressman rule somhin state pakhata mi mai ni lovin state frang Ohio Arizona le Florida state amite aniloma Florida state atranga senator phai hi chu Senate Judiciary Committee member ani ngea constitution in asoyangin US Supreme Court in thuboi hi ala turani tin anthelut ani Pennsylvania State Commonwealth Court Judge Kelly Chuan dan lawa innor luina ani ala tizela mase US Supreme Court Judge lam hian engangin nge anti don thriat ani lawa Senate Judicial Committee member te po case latura thelu tu zinga hian antel toa Chief Justice John Robert hian anol ani chuan Constitution board chia thu buai angai tu dulo wangin ban thei ani dona chumi ngai tu tu tur chu Senate Judiciary Committee hi anni vele thung don ani an thu thlen hi atlang nei beisai ania ma se US Supreme Court lamin thutluk na an CMM ti hi tun thleng chuan kan la hre thei ri lo ani ole du tok le don phot tila kan video te milo thir sak thina wangin lom thu kan soya chanchin thar dangnen kanin tong le thau don nia